ez nau geldituko. Hogei segundu. Lehenengo txandako denborak izuntza 2:29-83, 2:29-83, Arkote 2:30-70, 2:30-70, Luchana 2:26-77, 2:26-77, El Anchove Mixto 2:49-07, 2:59-07, Ondarru 2:41-28, 2:41-28, Zierbana Mixto 3:01-53, 3:01-53. Struttura, kaleak edo
Bigarren txandako denborak, Zierbena B, 3-0-5-90, 3-0-5-90, Mundaka, 3-0-3-94, 3-0-3-94, Portugalete, B, 0-0-0-2, 2-44-02, Bermeo, B, 0-11-22, 2-51-32, El Anchove, 3-0-6, 3-0-6-52, Isuntxa B, 3-1-0-3, 3-21-03. Urrengo txandako tripulazioak Ondarru lehenengo kaletik, Itsasoko Ama B, bigarren kaletik, Deusto C, laugarren kaletik, eta Lutxana, bosgarren kaletik, mesedez hurbildu irterara. Embarcaciones de la cuarta tanda infantil masculino, Ondarru, Itsasoko Ama B, Deusto C y Lutxana, por favor, iros acercando a línea de salida sin entrar en el campo de regatas. Hirugarren txandako denborak, Isuntxa A, B, 18, 21, 2-38-21, Zierbena A, B, 26, 82, 2-37-82, Arkote, B, 26, 2-26-55, Ondarrua, B, 21, 2-41-52, Itsasoko Ama, B, 22, 2-45-71, Ondarru B, B, 27, 2-57-20.